Shalom, selamat pagi Bapak Enang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pemajalo hitari kapan si ganu pari bata bani panorang sogot nyarion. Pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih ma isom bakun urnami bamu Tuhan. Bani bakal ni pangidopimu huban nami. Bani panorang sogoton mangindohan nami hubamu. Ase gukiham urapa pikiran nami. Bagas tingir nihur apa pangarapan namang gulu. Ase bui tongon Tuhan. Yurcaon hanami harusuk nihurmu ibagas guguh apa malas nihur naubamu. Marite Kristus Yesus Tuhan nami celah merapakon tonggo nami. Amin. Papenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape nasya merayan bani panorang sogot nyarion. Nabui sisihan nami marhiteon channel YouTube on rigapan siganu pari bata. Sadarion Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2020 tolu. Surat bani buku Sada Kronika bindu sapronom ayat 25. Nama katahon sonon. Anjaha tahon ma urupi hanami hamne batasi urupi hanami. Patupu anja paluah mahanami kumbani bangsa si pajuk begu-begu. Asi ipuji hanami guranmu nama pasing in. Anjaha mermegah-megah hanami ibagas pamuji nami bamu. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus dopko si ibuan Raja Daud, poti parpadanan ni nebata, penruman ni si Obed Edom, ubani sada lapo-lapo, hu Jerusalem, malas tumangdo ni Raja Daud ai, alani doma bani yanan natopat tene, poti parpadanan ai. Janah bani panorang ai mahumani mukahni itu tapkon Raja Daud ase umbani morga lewi ma na mangidangi rosi na mandodingkon atape na marugas apa mandodingkon doding puji-pujian bani Jahoba. Isobut do bani doding puji-pujian ni Raja Daud ai mangihutkan Sada Kronika bindu 16 ayat 35 on mengarahkan bangsa Israel marhitihun ni doding anjahatahon ma urupi hanami hamne bata si urupi hanami tongon asibui hapeni Daud mataluhon halak Palestin janah membuan mulak poti parpadanan ai ma halani pangurupi ni naibata. Janah ipindohon dohomani. Patupu anja paluah mahanami umbani bangsa si paju begu-begu. Napaduahon mangindodo Raja Daud. Ubani naibata ase naibatama. Napatupuhon anja paluakon bangsa Israel. Umbani bangsa si paju begu-begu. Jadi ibagas sapor sayaon ni bangsa Israel hubani Tuhan naibata. Adong do hape tantangan hun luar. Ay mahumbani bangsa si paju begu-begu. Jadi lang boy hape maluah bangsa in. Anggo lang naibata napaluahkon. Anggo lang naibata napatupuhon si dia. Gabe sada hulanan. Naguguh nalangbuy iago bangsa si paju begu-begu marhitihon ni rosuh ni si sombah-sombahon ni sedia. Tujuan ni asi mangindu sonai Raja Daud sonai ke bangsa Israel marhitihon ni murga lewi ai ma ase tetap terpuji marmulia goran ni nebata nama pasing in. Asita ganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus paningon mangahap do kita. Ipuji hita nebata sehodo halani nahurang pujian ia. Ipuji hita nebata sedo halani siol memuji-muji hita. Tapi marhitehon ni pujion taai, marhitehon ni pandudingon taai, ubani nebata ase lambin marmulia matongon goran ni nebata nama pasing in. Napaduahon bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Tujuan ni aima
ase marmega-mega ibagas pamujion dopak na bata. Alam ni memang bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon takas be bata. Sadoka adong ope ancaman ibagas pargulukan taon rado tene gabilang terbahin hita marmegah-megah ibagas memuji Tuhan. Halani ay panginduan Raja Daud asibui marmegah-megah ia rapa kon bangsain memuji pasangap kon nebata maningon nebatado na paluakon sidea umbani bangsa si pajuk bego-bego. Artini ay maningon nebatado dah pena mga piti maningon nebatado na mangundingi bangsa ay umbani pengaruh na rohun luar na boy parsedahon hapor sayon ni sidea. Sesonay mahumani hita ibagas parguluhan ta si kaano pari. Maningon do ihapor saye uhurta. Pangurupion bata ay mamarhorohan kumbani ne bata. Ase tetap mahita mangindo. Ase iurupi ne bata hita. Ibagas sa ganupan parguluhan ta sa ganjang niarion. Ase ne bata humana patupuhon hita. Rosi na paluakon hita. Umbani pengaruh ni bangsa si paju bego-bego. Memang tongon, tuguh do tundui tapi galek do daging. Halani ay maningon tetap do hita marpangarapan, marpanginduan ubani nebata. Ase nebata mana paluakon hita umbani bangsa si paju bego-bego. Ase terbahin hita tong-tong. Bab muji pasangap kongoran ni Tuhan jana asibut terbain hita tong-tong marmegah-megah ibagas pamujion ta dopak nebata. Amin martonggo mahita. Ajari ham hanami tong-tong Bapa. Ase songon juak-juak mu Raja Daud in. Mangahap kanami tongon ham duhasa si pangurupi benami. Ham duhasa naboy patupuan apa paluakon hanami umadi bangsa si paju begu-begu. Alanya Tuhan, paputihkam ura papikiran nami, ase tarbayan hanami tong-tong, mamuji pasangap kon koran muin, janah marmegah-megah tong-tong hanami, laho mamuji ham maritihon ni ganup pargulmiton nami si ganupari. Ibagas koran nakmuton Yesus Kristus Tuhan nami, cara merapakon tonggo namion. Amin. Oras bata ganupan bapenang, saya Tuhan tamatongon na mangurupi hita, Tuhan tamatongon na mapergugoi hita, ase maluah kita, umbani pengaruh ni bangsa si paju begu-begu, ase ibagas putih niurme ita, mambalosi, rosi, makorjahon, harosuh ni naibata. Shalom.